Živijo in lepo pozdravljeni. Danes pripravljamo fino sladico za Valentinovo. Delali bomo jagodni puding z bezgom, poleg bomo pa pripravili še hiter matcha biskvit. Gremo kar kuhati. V loncu segrejemo 250 ml mleka in 250 ml smetane za stepanje. Dodamo 50 g sladkorja in 5 žlic bezgovega sirupa. Dobro premešamo in segrejemo skoraj do vretja. 4 žlice koruznega škroba premešamo z nekaj mleka iz lonca in ga vlijemo nazaj v vroče mleko. Kuhamo na srednjem ognju in vse skozi mešamo, dokler se puding ne prične gostiti. Dodamo 150 ml jagodnega pireja in premešamo. Ponovno segrejemo in odstavimo. Sedaj pripravimo kozarce. Vanje vlijemo polovico pudinga. Nato pa ob robove kozarcev takole postavimo rezine jagod. Na sredino med jagode dodamo še dobro žlico jagodne marmelade in čez prelijemo še ostali puding. Sedaj se lotimo matcha biskvita. Zmešamo 2 beljaka, 1 rumenjak, 40 g sladkorja v prahu, 25 g moke, polovico žličke pecilnega praška in žličko matche. Prestavimo v mikrovalovno pečico za približno 2 minuti. Jagode še pomočimo v čokolado, sestavimo puding in uživamo. Dober tek!